Ewer baş binêrin hêja. Îro em ê li ser Dr. Abdullah Cevdet bipeyvin. Babeta me rojavayîbûn û têgihiştina şaristaniya Hemdem di ramanên Dr. Abdullah Cevdet de ye û her wiha em ê li ser nêrînên wî ya neteweyan û bi taybetî li ser Kurdan jî em ê bisekinin. Ew babeta Dr. Abdullah Cevdet ya min aktuel e, ne bi tenê aman heveskariya dîrokiyê ku em ê li ser take kesek şexsiyetek dîrokî ku eleqeya wî bi Kurdan û bixwe Kurd e, eleqeya wî ya Kurdiyetiyê bisekinin. Aktuel e ji ber ku ew Tirkiyeya îro ew nêrînên û esasên bingehîn ya Tirkiyetî û komara Tirkiyetiya îro paradigmayên wî esasî yên ku îdeologên vê komarê îro weka pîroz, weka nenîqaşbar têdigihin, pir zêde ji aliyê Dr. Abdullah Cevdet ve hatiye avêtin. Lewra dema ku em îro dinyaya ku em têde dijîn ew herêma ku em têde dijîn dema ku li ser qedera xwe ya siyasî, qedera xwe ya jiyana xwe em bêjin em dixwazin fehm bikin, têbigihîn, îzah bikin, analîz bikin, her wext divê em li ser ew bingehên teorîk, îdeolojîk, ramanî ya ku bûne esasên vê dewletê divê em wan ji nû ve ji hev bixin, ji nû ve wan şirove bikin, da ku em dikarîbin hin awayên, strûktûrên weke ku neguherbar xuya dikin, em dikarîbin bingehê wan, esasê wan bihejînin û da ku dikarîbin awayên rasyonel, awayên çaktir, guncavtir, hemdemîtir di ciyê wan de ava bikin. Ez wek sosyolog, terefkirê, alîgirê piçek em dikarin bêjin teoriyên sosyal ya konstrûktîvîzmê ango înşaparêzî. Înşaparêzî nêrînekê wisa ye ku ji mantıka, ji lojîka ku ev dinyaya ku em têdenin ji aliyê însan we, ji aliyê subje, kirde we hatiye çêkirin, hatiye înşa kirin. Ew ne dana Xwedê ye, ew ne dana xwezayî ye, çi dewlet, çi nasname, çi netewe, çi kultur,
dana xudê nînin, dana xezayê nînin, ji aliyê însanan ve bi şêweyekî hatine avakirin, çi di demekî dûr de, çi di demekî nêzik de hatine avakirin. Eger dinya me ya ku em têde dijîn ber bi başî ve naçe, her ku diçe weka ku Kurd gotiye sal bi sal xwezî bi par madem em dibêjin, rewş xirabtir dibe, trajedîktir dibe û vêgavê divê em rûnin mehesebeya ew bingehên ku di berê de hatine avakirin, dana însanan bûye, însan şaşbar e, xeletbar e, divê em di dema wan de ew tiştên ku weka rastî ji wan re hatiye diyar bûn, li piştî tecrübeyê jiyanê, piştî tecrübeyê bi salan di bûyera me de ewa ji 100 salî zêdetir, piştî tecrübeyan, piştî ew qas trajedî, felaket, dram û xirabiyan ku madem me dîtiye ku jê tiştek baş dernakeve, vê çaxê divê em ew dogmayên, ew esasên ku dema xwe de hatine avêtin, divê wan esasa em ê ji nû ve li ber çaw derbas bikin. Eger em vê konstruktivîzmê, vê şirovekirina nû ya bingehan, esasan, struktûran, yapıyan em nekin, em nikarin wek aktör tiştên ku em hewil didin ku bicîbînin di wan de ser bikevin. Ji ber ku heta ku bingehên hin struktûran neyên ji nû ve şirovekirin û serrastkirin, konstruktivîzm ango înşa ya aktöran nikarin bigihên daviyê, nikarin bigihên armancekê qenc û baş. Belê, dema em dibêjin bingehên Tirkiyetiyê, bingehên komara Tirkiye ya îro ku peyvendiya wî digel Dr. Abdullah Cevdet dixwazin destnîşan bidin, di hin esasên struktûrî, yapısal, awayî yên ku em îro digel wan bi problemin, di wan de nêrînên Dr. Abdullah Cevdet hebûn. Nêrînên Dr. Abdullah Cevdet bandor li ser Kuwayê Millîye Jön Türkan pêşî pişta Kuwayê Millîye kir, jê bi taybetî sosyologekî Tirkan ya ku teorya neteweperweriya Tirkiyetiyê kir, Ziya Gölkap, pişta jî yê ku teorya û polîtika mîmarê komara Tirkiyetî kir, Mustafa Kemal, her du jî ji nêrînên Dr. Abdullah Cevdet, nêrînên muasir medeniyetê, nêrînên li ser dîn, nêrînên li ser netewa, nêrînên li ser welat, devletbûn wergirtin û bi şêweyekê li gor înteres û menfaeta feqet unsurekê İmparatoriya Osmanlî pêşxistin û di encamê de jî ew rastiya ku em îro têde dijîn, ew rastî hate îşa kirin. Ew rastiya Tirkiyeyê ya ku
بو فلاکت جبو نتوین دن و عنصر ترکیتی جی خود زانه چه فایده ندیدن، چه شاهی ندیدن، چه کیفخوشی ندیدن. ام دما ل نيرين عبدالله Cevdet Divivari da binirin u bidim beramberi hev ya be dogmayın u esasın Türkiye ya İro em beguman dibinin hin tiştada em dibinin ku Doktor Abdullah Cevdet rast derket tevî ku dema xwe de wî wan nêrînan dema pêşkêşê raya giştî ya gelên İmparatoriya Osmanî û piştgiriya Tirkiyeyê kir ew wek şeytan wek ajanê Rojavayê wek Sukûr hate damvekirin û zulm eziyet mezin dîtin ew ezaya cefaya Rojavayîtiyê kişand muasir medeniyet parastina muasir medeniyetê kişand lê hinin din ên ku nêrînên wî girtin û bi şekil bi rengekê din bi cîanîn sefaya medeniyetê kişand. Berê ku ew nêrîna em ê dest pê bikin ka çi bûn, çawa bûn nêrînên Abdullah Cevdet çawa bû bisekinin divê tevî ku ez divê barî de pir lawazim hin tiştên daneyên dîrokî derheqa Doktor Abdullah Cevdet de em pêşkêş bikin. Berê Doktor Abdullah Cevdet tê gotin doktor e, doktorê tıbbiyê ye di Eskeriya Tıbbiye ya İstanbulê de li Kartalê xwendiye lê ya rastî ji ber ku nêrînên vî yên tıbbê darwînîst e parastina materyalîzma biyolojîk dema xwe de diparêze ew wan nêrînên ku wan doktoriya ku yan jî elmê tıbbê ya ku li ser biyolojiya însanan xwe de pêşxistiye vê perwerdeyê girtiye wî di hemîn demî de ji bo cîvaka sosyal yanî ji bo jiyana civakî jî wek analog wek em bêjin ilim pêşxistiye li gor vê çawa organîzma biyolojîk ya însan kar dike û îş dike û hebûna wî heye di vê xwezaya însan de em dikarin bi hemîn şêweyê xwezaya jiyana sosyal ya komelgehî jî nas bikin lewra xwe ne bi tenê doktorê tıbbê ya însanan dide nasandin her wiha xwe weka doktorê jiyana sosyal dibîne heta carna hin îfadeyên jê mesterev dike dibêje ku ez weka pêxembereke ku hatime jiyana sosyal ya însanan serrast bikim nas bikim û serrast bikim
دکتر عبدالله جودت کرده ji Arabkîra vêgavê girêdayî Malatya ya bajarê Kurd e Kurdistanê ye di 1869 da hatiye dinyayê û 1932 da jî li Elazizê diçe rehmetê. Dr. Abdullah Cevdet digel Kurdekî din İshak Sükûtî ya ku ji Diyarbekirê ye û sê kesên din 5 kes ew damezrênerê Cemiyeta İttihadîya Osmaniya ye, cemiyeta ku paşê dibe Cemiyeta İttihakî Terakî. Navê xwe digihîne Cemiyeta İttihakî Terakî. Dr. Abdullah Cevdet yek ji teorisyenê bî, destpêkê de teorisyenê bî û damezrênera vê cemiyetê ye. û mirov dikare bêje ku heta 1911 jî çalak e û aktif kar dike û nêrînên vê cemiyetê bi giranî nêrînên Abdullah Cevdet. Lê di 1911 da navbera wî û êdî ew diyara ku Türkçitiyê di nav İttihat Terakî de weka jon Türkan dest pê dikin ku pêş bixin, di navbera wî û wan de nîfaq çêdibe û du beş dibin. Di destpêkê de navbera wî û yên ku li hember Abdulhamîd weka nêrînên rojavayîtiyê yanî batıllaşma, garbîleşme diparastin, di navbera wan de pêşî nîqaş yan jî nîfaq li ser esasa gelo em ji rojavayê çi çawa werbigirin. Li ser esasa vîya dest pê dike. Dr. Abdullah Cevdet ew îfadeye rojavayîbûna tam dixwaze. Evên din rojavayîbûna kêmasî yan jî kêm rojavayîtî dixwazin. Meqsed jî çi ye? Ev ê rojavayîtiya kêm batıllaşmaya, eksik batıllaşma. Jê qesta wan ew e ku em dikarin teknîka rojavayîya bigirin, hin tiştên rojavayîya bigirin, lê ne hewce em kultura wan bigirin, ehleqa wan bigirin û ew nêrîna wan ya li ser dîn, jiyana dîn çawa ye em di hemîn nêrînê de bin. Li ser wan esasa em bêjin nîfaq derdikeve û ya rastî di wan encama wan nîqaşan de êdî nêrînên Dr. Abdullah Cevdet derbarê rojavayîtî de ew esrîbûn destpêkê de dibêjin, paşê dibe muasir medeniyet yanî şaristaniya hevdem. Em vîya dikarin weka modernîte ya modernîteya Ewropa jê fehm bikin. Ew modernîteya Ewropayê çawa ku vê îtham dikin, ez di axaftinê xwe de her hemîn çi efsaneyên çi mîtosên ku li ser Abdullah Cevdet derbarê wî de hatiye çêkirin behsa vîya jî bikim. Rojavayîya ku dixwaze ne rojavayîtiyê ku weka çawa tê gotin em bêjin wek şaplon neqil bêkirin û bi rêya mekanîzmaya dewletê bi şêweyekê Jacobenî
دیکتاتوری لسر انسانان به فرس کرن. دکتر عبدالله جودت به هر شوی هر واری جیانه ده مدرنیته دخوازه مدنیت معاصر مدنیت دپاريزه و دبیجه کو اویا مدنیت انسانیت نتنه یا روجاوایی بله روجاوا دا پیش کت در کتوله و حتی او کرن لی او مدنیت که نویه و مدنیت که یونیورساله کو علاقه وی به چینی جی، ژاپنی جی، به هندستان، به عربان، به اسلام، به عثمانی جی هیه و هر کس کاره لگور و عقلی بمشه یعنی ریا عقلی یکه او جی جبر کو وک جی عقل جی قصدوی او کو علم زانسته و لسر اساس فلسفه پوزیتیویزمه ور حسب دکه کو ام بجن علم جبو هر کسیه يعني نتويا ارق نجادا دينا علم تنيا علم تشتكي يونيفرساله راستيا يونيفرساله و ادي دما المهاتيه يعني ادي دما بوزيتيفيزميه كو دوي جي خرافين دي دين دا جي بگره ام ده خباتن وی نویسن وی پیشین ده دبینن کو براستگاوا کو بحثا دین دکه و به شوه که گشتی مروفت کاره جار ناوسا شروع بکه کو قصدوی جدین ج خرافتی بدین تمامیه لی پشرا مروف گاوا لی هرد بعد نویسن وی ده خباتن وی ده مروف دبینه کو او شاشه نرینن عبدالله جودت دین روله که گرینگ تلیزه لی دبیجه کو اسلام نها هاتیه سکناندن ادی نکاره برسوا جیانا جیواکیا نو بده احتیاجن جیواکی ناده او بخوا نه سوچ نه بخوا ده اسلام ادایه لی او کسین کو اسلام شروع دکن اسلام آنها بچیتینن بشوه که نه گنجاو نه مدرن نه نوجن شروع دکن به خرافتی شروع دکن به ایراسیونالیته شروع دکن لی هر دین کاره بشوه که راسیونال جی چاوکو خریستیانی به پروتستانتیزم بشوه که راسیونالی لروجاوای حتی شروع کرن و حتی و گوهرتن و جبو جیانا انسانا جیانا جیواکه گنجافتر بو برسوا وان ددا ایدی برسوا احتیاج وان ددا هر وها اسلام جی دکاره و رول بلیزر لورا دکتر عبدالله جودت گرینگی که پر مزن دده تکیلین خواه به رفورمیستن تیروکی ین دی اسلام دا رفورماتورین گرینگ ین وکا جمال الدین افغانی ین وکا محمد عبدو راست دیگر وان تکیلیه دایه بوان را او دکه او نرین انویجی تبی کو او ام بیجن مروفتکاره بیجه آتیسته یعنی تیسته تبی بیام او جی جبر نرین آوی سوسیولوژیه او جی چیه او نرین آوی گریدای به ام بیجن لپلیه گوستاو لپلی یا او که سوسیولوژی که فرانسیه شو ترجمان وی جرا اول کتابی وی ده امپراتوری عثمانی ده عبدالله جودت ترجمه دکه و بلاو دکه فلسفه اوی بچک سوسیولوژی اوی بچک گریدایی یا و فلسفهیه او دجوات دا وکا موتورا گوهرتنا جواتان الیت او دکه دوی هر ملتی دا نو هر امبیجن وارگه ها جواکی دا
دوی الیت هبکو او الیت به پرورده خواه او که خواه بلند نرخی خواه بلند دکارن ببن پیشنگن اوانگاردن او یعنی گوهرتنان هناك البته دبر ام بجم میتولوژیک افسانه که دن لسر ابکه دکتر عبدالله جوده کو اویا جبر و الیتیزم جبر و الیت پاریزی خو خلق رزه کم دیتیه خلقا هناك خو به خلقا دکه به کلتور خلقا دکه او نرين او وك شابلونه جبر كو ام اليتيزما يعني او سوسيولوجيا كو دي باريزه د وكا رولا غرينكيا اليتا جارا پیشین د امپراتوریا عثماني ده روحا جمهور يعني روحا خلق او گوتنا تيجها اكو دناو جیانا انتلیکتویل یا عثمانیان ده بلاو دکه و لسر وی دسکنه هر دیسا دکتر عبدالله جودته او گوتن البته نه گوتنی وی بخویه یا لپلیه لی ده امپراتوری عثمانی ده ده کوار و لوجامه خواده هر یزیده تمی او دیگه ها ویا رولا الیت ده برانبر دمشه برانبر بکار تینه دسر دا جی گرینگتر از باورم اویا ایدی تئوریا سوسیالیا دکتر عبدالله جودت بخوایه جبر که من ده لپلی دا ویا ندید وی بخواه بحثا الیت نبتنی دناو ماکرو کوملگه مارکو جواکه ده yani genel toplumda yani devleti da devleti idare dike eko peşengi netevayi dike او جبو هر وارگه جواکی بحثا الیت dike yani elit de günde elit de meslekande elit de bajarande elit de xwendinê elit de idarekirina devletê de elit de her warî de او elit jî bi rêya perwerde bi zanebûn bi zanetiyê bi elim pêş dikeve divê ku ew elit ji bo her warî yani ne elîtek tenê di cîwatekê de ewke lê di her branş her em bêjin war de elit û ev ya dema ku em behsa wî polîtika wî li ser Kurda jî gava em bibînin ve çavê em dikarin bêjin ku hemîn metoda wî ji bo Kurdan jî ve çavê derbas dibe ew her wiha behsa perwerdekirina Kurdan dike heta ji bo Kurdan dibêje ku herê hindik 40% nüfusa Kurdan divê bêperwerdekirin heta ew ji bo vîya ji bo Dr. Abdullah Cevdet mesele Kurd ew mesele ye yani em hemîn tiştê de Saîdê Nûrsî de jî dibînin mesele perwerde weka ji bo her tiştê dibînin yani ev ya weka öznekirin yani kirdekirin yan jî xwenasî xwezanebûn xwebûna xebûnê em bêjin weka pêşmerç hokera pêşîn ya hokera sereke dibînin eger ew perwerde tunebe ew elît neyê çêkirin bi yawane ku em bêjin xwebûna milletek jî yan jî avakirina ew ruha cumhur jî heman bêje nemimkün e okay. Di mesela ku min got gelek meseleyan da nêrînên Dr. Abdullah Cevdet, 'Nêrînên îro' ve meseleyên me îro aktûel e. Em bêjin ku ew hemîn metoda wî polîtika wî li ser Kurda jî gava em bibînin mesela perwerde weka
مثلا پیشی از بحثا او کدک بکم مثلا یاکو پارادیگما یاویه سرکه مدنیتی بکم معاصر مدنیت هر تشتی دحوینه يعني أولوس بونه دولت بونه علم بونه إليت بونه أمبجن باجاري بونه راسيونال بونه أو همو تايبت مندين في هنا دوردا چوا من جو يعني هناك او دكنكو فرض دكنكو دكتور عبد الله جودت نقل كرنا روجوايتي دي باريزا او شاشه جرينجيا كود ده دينه او تي واتيكو دناو دين دجي اليتك كو دوي دين شروه بکه بگوتنین وی دوی خوینه که نو بده دمارین مسلمانتیه را او دمارین مسلمانتیه دا او خوین و جوات بر بمدنیتی و يعني دوردا نيرينن دكتور عبد الله جودت یک özne sereke, یک kirdeye sereke ya total, ya totalitarist, ya avtoritar, yani yan pênasek, nasnameyeke kolektif ya yek tenê tekçîtî tune ye. Ew rolekî giring dide mesela ji bo medeniyetê yan jî ji bo avakirina ciwatekî modern nû rolekî giring dide ji dîn re rolekî giring dide niha em ê bên ser mesela neteweyan rolekî giring dide neteweyan rolekî giring dide neteweyan ji bo Doktor Abdullah Cevdet divê em viya ji bo viya herê giring girêdayî bi Kurdan û nêrînê vî ser netewe devleta nû ya ku li ser esasa Osmantiyê were ve avakirin de yek neteweyetî tune ye di paradigmaya Doktor Abdullah Cevdet. Çawa ku İmparatoriya Osmanî yek dîn nebû, pirdînîtî hebû, milletê Müslüman, gayrî Müslüman, Yahudî hebûn. Bi hemîn şêveyî Doktor Abdullah Cevdet devleta modern ya ku wê were avakirin li ser esasa pozitivîzmê divê her neteve halê xwe de xwe ve ava bike, hişyar be, xwe înşa bike, bibe aktörê medeniyeta ya ku müşterek. Lewra jî dema ku em behsa nîfaqa nîqaşa mezin ya ku bijin Türkan dest pê dike bi Abdullah Cevdetî. Abdullah Cevdet jin Türkîtiyê Türkçitiyê wek tiştekî paştemayî wek tiştekî pir nemodern ne medenî dide nîşandan û ji bo dîroka îstikbalê dîroka pêşerojê bombeyeke mezin dide nîşankirin. Yani nîfaqeke ku vê siba felaketan bîne evke. Girêdayî bi vê ez dibe ku di bernameyên bên de ser polîtikaya Kurdî ya Ziya Gölkap bernameyekê çêkim. Girêdayî bi vê ew hemû heqên xwe li Ziya Gölkap heram dike. Dibêje ku eger ez bizanîbam ka Ziya Gölkap vê bibe teorîsyenê Tirkçitiyê minê ew xilas nebikira.
تێزانین کو من ئەڤیا بەرێژی دنویسێکی خوادا بەرێ بساڵان لە کۆوارێکێدا نویساندی بوو تێزانین کو دەما کو زیا گولکاپ دکەوە ناو بحرانا ڕوحی کریزێ ئەو دکە کو خوا بکوژە لێ هەم دوام ئینتحار یعنی جەرەباندنا ئینتحارێدا هم جی بره ویدا نخوشیک در باست که لدیار بکری و گاویجی دکتر عبدالله جوزت اوکیه لدیار بکری کار دیکه دکتوره شخوا هودو ناس دکن و لسر زیا گلکاب تسیر کبی مزن جی هیه هنکا تحمین دکن که انجام و تسیره ده و باندوره ده شخوا زیا گلکاب دکه کریزا روحی گیانی درونی خو انتحار دکه لی دکتر عبدالله جودت خلاص دکه و پاک دکه و لی ده انجام دا پاشه دماکو ایدی زیا گلکاب دکه سرانی که ناوجون ترکان ده دمینه و لهمبر دیتنین نرینین دکتر عبدالله جودت هلوست گره و دبا تورسیانی ترانجتیه لید البته هندشتین تایبتین زیاد کپشی گرین که کو هنه اوجی دبا برنامه که دنده حالی خواده هم او بکن سروی بسکنن تشتی بالکشتر گرینگتر دکتر عبدالله جودت دا حتی مروفت کاره بیجه پارادوکسالتر yani نو خدا ناکوکی هی yani لگور نیرینین بی یه کو دماکو بحث عثمانیتیه دکه لی دجیه دیگه ها عثمانیتیه ده دیگه ها ترکیه دینه مروفت کاره بیجه کو گوتنا دیگه ها ترکیه یا کو ده وگاوه ده ناو کسین رفورماتور ده هریزه ده امبیجن به آرگومنان ایزح کریه و خواستیه کو ترکیهیتی وره قبول کرن دکتر عبدالله جودت حواله وی یه بره یا اکو اوجی رفورمیست مدنیتیه یعنی مدرن مدنیتیه هیلمی تونالی ابو خوا ترکشتیه دکه لی ترکشتیه روجاوایی وی بخوا بحثا دمک او کدا بحثا عثمانیتیه دکه لهمبر وی دکتر عبدالله جودت دیگه ترکیه دی پاریزه دبیجه کو ارگومانی ویجی اوه یعنی دبی گلو بفکرن حتی وکا بهنکره وکا دیالوگ یعنی ویساندیه پولمیک بفکرن گلو رئیس قبیله که yani dibê pirsike Osmanîtî çi ye ew nav ji ku girtiye dibin ji reîsê qebîleyê navê reîsê qebîleyeke Osmanî eşîreke qebîleyeke jê girtiye dipirse dibê dema me da yani li gor nêrîna modern ya mirovekî hemdem gelo navê reîsê qebîleyekê gelempertire mezintire و همبز دکاره برفرهتر همبزا بکه آن ناوی نتوایک ناوی ترکیه چیه ناوی نتوایه لی دکتر عبدالله جودت دما کو دیگه ها ترکیه بکارتینه بلا او ترکیه‌leşmeti yani او kesin ku anaha teza Türkiye'leşmeyi de parezin bila ya şuxare nekin mamosteyê xwe ji ber ku ew
دیگه ترکیه‌leşmeyi da Türkiye'yi da neteveyên cuda diparêze. Yani dibe navê devletê dikare bibe, yani di ciyê Osmanî da dikare bibe Türkiye. Lê di nav Türkiye'ye da her millet dibe xwe weka milleteke cuda inşa bike, dibe ew ka Xwedê ye jî, xwastina Xwedê ye jî. Yani ji bo İslamiyan jî dibêje ki Xwedê jî ji me ji mümînên xwe, ji bawermendê xwe wisa xwastiye. Lewra me cuda cuda ew kiriye. Em dikarin yekîtiya xwe tenê dema ku em ji hev cuda bin dikarin bicivînin. Ew nêrîna wî ye ew e ku aniha evên ku dibin neteve ne girîng e, nasname ne girîng e, em xwe bin ew ne girîng e, ya girîng em Türkiyeleşme bin û ew Türkiyeleşme jî encama devletekî kolonyal de bêguman ew e ku tu hizrên te, nasnameya te kolonîze bike, ji destê te bigire bi vê awayî. Ew wext dema ku Doktor Abdullah Cevdet Türkiye'yi dihezire ne weka konstrüksiyon, ne weka awaya inşayeke em bêjin devleteke kolonyal ev dike, ferz dike. Lê wek modela Swîsre, Şveçarya, Swîs ev dike. Ev modelê ev dike. Di wir de jî mirov dikare bêje entelektüelekê yekta ye, yani entelektüelekê ku wekî din di Türkiye di Osmanlî de ne wê gavê ne jî pişre dema komarê de kesî wekî wî modela Swîs ji bo Türkiye neparastiye, ji bo Osmanliyê neparastiye. Hûn dizanin piştê wî ê ku nêrînê netewe, modernîte, muasir medeniyet, devlet û dîn jê girtin modela Fransa ji evke. Ew modela Fransa jî li ser esasa em bêjin peymana sosyal ya ku em bêjin herî zêde jarî weka teoriya Jean-Jacques Rousseau tê naşkirin. Ew çi dibe prensîpên universalî evke herkes dibe weka ew be. Yani civatekê de, devletekê de çiqa insan homojen tek tür, yani weka ew be çiqas ferqiyet ji holê rabin, ew devlet ew qas moderntir dibe, ew qas baştir dikare kar bike, xebat bike, înşa bike, ew bike. Ew di esasê xwe de nêrînên ku pişta bûn bingehên ji Cumhuriyetê re bi şaşfamkirina nêrînên Doktor Abdullah Cevdet bûn. Ji ber ku peymana sosyal ya rastî di Doktor Abdullah Cevdet de jî heye, lê ew peymana sosyal peymana kirdeyên cuda, navbera peymana kirdeyên cuda de ye, ne weka Jean-Jacques Rousseau ew dike ku divê alternatîv tune bin, ferqiyet tune bin, kirdeyên cuda tune bin, kirdeyekî total ya yekane di devletekê de hebe. Ew hişmendiya modernîte viya dixwaze. Di wir de em dikarin bêjin ku nêrînên Doktor Abdullah Cevdet ji ya modela Fransa ji ya piştî ku di dema Cumhuriyeta Türkiye'ye de hate înşa kirin, ev rengîne ya rastî bêtir em dikarin bêjin modela Doktor Abdullah Cevdet bi sosyolojiya, realîteya civakê ya vêgavê û aniha guncavtir e û loma jî ez dibêjim ku divê di hişmendiya Tirkan de ew têgeha muasir medeniyet ya ku ji xwe re kirine weka pîroziya devleta xwe, weka ku pêxemberê wî jî Mustafa Kemal e,
یا راستی او سقط غلط شاش فهم کرنا معاصر مدنیت مصطفى کمال جی نه پیغمبری بیه مصطفى کمال فایده پرست و پراگماتیست و تگه دزیه به نیهیلیستی یعنی به حتی جیه که بخرا کرنا ناوی دانری و تئوریه به رسوا کرنا به رزیل کرنا بی او کریه او مدل مصطفى کمال یا نیهیلیست یا به وی آوایی از باورم اودیتوریا یا بنیرن چارپل مدیای که آنها برنامه تماشا دیکن جوان را نه غریبه او جیان آخه زانن کو ده امر وانده جناو کلتور وانجی جناو جوات وانجی همین رنگی تقلیدک درکت تئورین جوان جی یا خبری به خرا کرنوان به پیس کرنوان به رزیل کرنوان به کشتنوان به هیچ کرنوان وککو یا خواه گرد گو او جمن دست بیده که و بو شیوه اکیدن او اینشا کر دناورا نیهیلیستان ده و دبینن چه آنالوگ چه قصد شبن هیا بگمان ام دوی واری دا اوکن بداخل هم بیشن مخابن یا ما خرابتر درکت تقلید یا ترکان یا نیهیلیست جیامه اورجینال تره باشتر و جبو قنبه ملتك تنبونهش خارا آواکرن لی اگر ام ادی به درجه‌هایی به قرنک عصرک لمی مسئله بنیرن بگمان هم دکارن بیشن یا ویجی سرنکتیه و سرنکه دور دا دوی لورا نیرین وکاین یا دکتر عبدالله جودت جنوه ورن مناقشه کرن جنوه برن شروع کرن و البته از نابجم که دکتر عبدالله جودت و گاوه برای 120 ساله 130 ساله و تئوریا و مدرنیته یا مدنیته بسروبر و هر آوایی gelek baş kiriye lê metoda ku bi kar aniye nêrînên ku parastiye bêguman îro hê pir giring in em li ser şirovekirina wan em dikarin bêjin em dikarin alternatîvekê derxin behsa min metoda wî kir di vê metoda wî da kovara îçtîhat یا کو 1911 همان بیجی دماکو پروبلما وی به جن ترکان دست بکریه جوه چاوی حتی داوی عمری خواه او مروفت کاره ناوی دکتر عبدالله جودت به کوارا اجتحاد او بکه یعنی وک سینونیمه او بکه او بکه بکاربینه مالا ویش خواه مالا اجتحاد تابویه به هورا بونه و به زحمتی چند جارا گرتن و ظلم و فقیری و تنبون و پروبلم فینانسی هر حبل دایه اجتحاد او بکه اجتحاد سیستماتیک در بخه او متوده که گرینگه ده کنسپت آویده جبر کو او دبیجه کو یعنی دما کو خلق نزانه خلق بریارن خراب ده خلق بخواه نسوچ داره
سوچدار او الیتن کو راستیان به شواک علمی زانستی خلقی را شروع ناکن رایا گشتیک آواناکن و جبو وان نرینان تکوشینه که به بریارداری و به همپا نادن یعنی لورا چقا قوة كوجيانا في مروف دبينا من بحث بيا أبكر كو ديتني بيا أكتوالين لمروف تكارا بيجكو جيانا نيرينو جيانا خباتا دكتور عبد الله جودات نمونه كديروكي يا انتلكتوال بنا دما مودرنيتي رولا انتلكتوال دما مودرنيتي دا به هر آوایی تیکوزه به سروبره به جسارت به عقل خواه دنیا دجوی جیبه او لهمبر وان سکنیه نیرنی خواه بر شوه که به جسارت آنیه زمان و پر جاران به تنی سری خمایه پر جاران شاگردین وی کسین کو حوالین وی جرا ایخانه کرنه به خرابی و به اوکی کرنه لی دکتر عبدالله جودات جی آخوا نهات یخوار و نیرنی خوا پاراستیه ده مسئله مدنیتی ده تئوریا مدنیتی ده جی یکی وکی وی بسروبر هم تئوریاوی هم جی اجراعاتاوی بجی بکتنه بله ده نبوی لیدرکی سیاسی یا پارتیان و کان لی بگمان همو تئورین سیاسی جه در باس بونه مروفت کاره بجه رامانوری سیاستی بویه و بگمان رولین وی ده پارتیان ده جه بویه چوا منگو یعنی او جمعیتا اتحاد عثمانی و پشت اتحاد ترقی و پشت جه شخصیت اویا بحثاوی جی بکم جبیر نکم اویا پر رولکی گرینگ پشت ده جه پرنس سباحتین یا کو زانن او جی سوسیولوگیا که دن یا ترکایه کو آدمی شخصیت یعنی آدمی مرکزیتی او دکه تشبوسی شخصی سرناوی و هر دو تیگهان آدمی مرکزیت و امبجن تشبوس شخصی جمعیت هبونه بطایبتی دماکو دکتر عبدالله جودات لمصرية لمصر دیگر پرنس باحتین وان کار دکه لی دوردا جید و از بنوی خیز بکم و بجم تبی کو نرینن پرنس باحتین در حقا نتوین دندا بطایبتی غیر مسلمان دا گلک لیبراله و دموکرات او عثمانیه که او تخوازه یعنی پلورال خازه به نتوایان لی دکتر عبدالله جودات رخنه بی دکه کو همین اهمیت و حساسیت ناد کردان و عربان و نتوین دن مسلمان این کوج ترکان جدانه همین حساسیت ناد وان رخنه بی دکه بله ما بحث اوکی کرکو یعنی مسئله گاوکو حیا داویا امر خواهی تبیکو ادی به مصطفی کمال ویگازی که مصطفی کمال را دبینه مصطفی کمال بکاکو بیجه یعنی تابی که او نهیلیس نوسان نکارن او بکن نکارن او فراست بمارتونه کو قبول بکن کو اویا شاگردی ویه و روشتنه کو امبجن او که اجتهادی نخوندیه و طلبه اجتهادیه لیتوی بیا گازی دکتر عبدالله جودات که و پیرا خازه یعنی اوجید دما جمهوریتی دی رولا خبلیزه
حتى مپوستیا الازغه جرا تکلیف دیکه کو به مپوسه الازغه لی دما کو دجمنن دکتر عبدالله جوادات درایا گشتی دا دجوی پروپاگاندا که خراب دست پیدا کن و دبیجن کو دکتر عبدالله جوادات اروپای دامزدق erkek خاستیه بین ترکیه جبو ترکا اکتر بکه اوروپایی تر بکه مدنی تر بکه خوشی تر بکه نظام وک اوروپی تر بکه دوی واری دا دجمنتیه که او که پر خراب لهمبر دکتر عبدالله جوادات دست پیدا کن یا نورمال او ودیتنا نه ویگاوی کریه او نرینی خواه بلی بسالان یعنی آنی زمان او جی گرینگا آنها گواکو ام بحثاوی بکن بلکی کردمات کارن بیجن های دکتر عبدالله جوادات چما وسکریه بلکی جی هنک لعنتا لیبینن رخنا بکن لی علاقاتی بی بتشتکی وسا بیولوژیک تنه یعنی او جی او که حرکتی کن به آرت نیت کو ام بیجن اری دکتر عبدالله جوادات کیف ها به کلتور اروپای دینه پیشکتن آوان دینه و تمیجی دبیجه کو او جمع پیشکترن سریوان جمع بهتر کاردی که آنها اکتره لی سدمن بی سوسیولوژیک هنن یعنی چما وسایه چما او وسابون چما ام جدی کارم ببن حتی بحثا هنه کدبین روجاوایتین لی دکتر عبدالله جوادات چقدر سر روجاوا او قصه سر روشلات به طایبتی که سر عالم اسلامی کار کریه او دبی وایه به دنیا اما کسی وکا ابن غزالی ابن خلدون عمر خیام درکتنه و حیرانی وانه و ترجمه وان کریه به زمانی عثمانی yani ایروژی هم دیکارن وسابن خازه بیجه لی بگومان نرینی وی یا مثلا دامزدق erkek meşhure nikaşa ser Abdullah Cevdet Türkiye'de asrevi gava mirof îro ji civata Kurd ra izah bike bi taybetî ew kesên ku ji Balkanan hatin û xwedî Türkiyetî bûn xwedî dewleta Türkiye bûn ya rastî divê herin li gora Dr. Abdullah Cevdet jêra hezar Slavan bînin di saya vî de ye yani hine mirov dikare bêje berê her kesî teoriya ku ji Balkanan ji Ewropayê Mislimanên ku xwe wek me dibînin wek Osmanî dibînin em dikarin wana bînin Anadoliyê ji ber ku ji ber kuştin û talana şera nifisa ku kar bike nifisa ku dikare iş bike kêm bûye û hem em her roj behsa viya dikin münaqeşa viya dikin vaye li vir ewkekê heye yani li vir imkanekê heye ku em wana bînin Anadoliyê û di Türkiye'ye li Anadoliyê ew dikarin di warên em bêjin gundan de di bajaran de di ewkan de di hemû waran de em bêjin bên bicî kirin bên ew kirin û ew dikarin ji me baştir kar bikin ji me baştir ew bikin pestîvan jî tabii bêguman dide ji ber ku dibê ew ji me zêdetir dibin tesîrê kultura Avrupayê de ne Rojavayê de ne behsa ew e mesele damezdiq erkek yani ew ya tabii êku bikar tîne destpêkê de weke metafor bikaraniye lê piştre civata Türk de wisa hate qebûlkirin ku ew bi rastî weke ew yani çawa anî gamişê Hollandî çi ye tînin û ew dikin û ew bi vî awayî bi vê metaforê dixwastin bidin ewkirin ku Dr. Abdullah Cevdet velhasıl derheqa viya de dema ku Mustafa Kemal mepûstiya Elazığê jê re pêşniyar dike
دژمنتیەک مەزن درایە گشتی دێ یعنی ئەو ڕجمێک دەست پێ دیکە ئەو دکن مستەفا کەمال لەبەرخوی ناپارێتە دەرناکەوە نابێژە نا قەستەبینە ئەوە ما هەموو ئەو گوهارتنێک و ئانەها ئەم چێ دکن ji reforma herfa bigirin înqilaba herfa şebqeya libasan yani kinc û ewkan hemû ew reformên ku em behs dikin û em aniha dikin wan reforma hemûyan hê berê bi dehan salan Dr. Abdullah Cevdet pêşniyar kiriye yani ew nêrînên pêşî nêrînên wî bûn yani ew tiştan heta herfa bikaranîna latînî elbet aniha ewana mal bûn ji Mustafa Kemal re ku Mustafa Kemal wana îcat kiriye hani îro münaqeşe dikin ya gelo Kemalizm îdeolojîye ramane felsefeye çi ye yani nar Kemalizm fırsatparêzî ye pragmatîzmekê eklektik e ya pratik e de eslê xwe de jî em bêjin nihîlîst e nihîlîzm ew e ku em bêjin ji yên berê min hemû tişt xirab in min derxistî min çêkirî min kiriye ew nihîlîzm jî çaوkaniyekî sosyolojik ya esasî ya sereke ya otorîterbûn ya dîktatôrbûnê yani nihîlîst bê dîktatôrbûnê nikare fikrê xwe di nav cîvatê de bike hêzeke madî bide qebûl kirin ji ber ku hêza nihîlîst heta vê derê ye ku nêrînekê rastî derkeve ortaya ku ew ne nêrîna wî ye ji bo ku nêrînên wî ew nêrîn dernekevin ortayê divê dîktatörî hebe yani divê reşkirina agahdariyê înformasyonê ya li ser heqîqetê hebe yani tişta hebe û tabii elbet ev ya di destpêkê de wisa ye piştî ku xelq cumhur êdî rastiya vî kesiyê nihîlîst qebûl kirin ew di şiira cumhur da êdî bû hêzeke hegemonîk êdî tu ji serê sibehê ya êvarê rabe xwe nizanim çi bike bêje yaw ev ya direve rastî ne ew e rastî ne evî bû waya însanên wisa henin waya ya kirinin jê baştir pêşniyar kirin hene pere nake ji ber ku ew êdî ketiye bûye malê cîvatê hegemonya hêza hegemonya li vir ew e yani hegemonya tiştekî êdî mekanîzmayê wî sosyolojîk ya bixwe heye fonksiyona belê min behsa îjtihadê kir lê bêguman gelek tiş min bîr kirine lê ez ê îro ew bikim li vir tiştekî girîng mesela behsa dîn de me evkê kir dema ku Dr. Abdullah Cevdet rola dîn ji bo avakirina modernîteyê diyar dike û dibêje ku ji nav dînê bixwe divê ew guhertin were nêrînekî balkêş ev dike teoryekî balkêş ev dike heta hineka dibêjin di vî warî de Abdullah Cevdet dikare bibe dîndar jî dîndarê Bahayîzm ew li ser dîna Bahayîtiyê dinivîsîne propaganda wî dike û dibêje ku ya rastî destpêkê de dibêje ku eger misilmanê wekî Bahayîyan bibin wê lester
علم پوزیتیویزم فلسفه پوزیتیویزم بکوه ناو دین اسلام جبو دین اسلام ادیت کاره روله که او جبر که او مثلا دین دا دبیجه که دین یعنی چاوا که ایرو لی ایرانی تیگوتن چاوا که ایرو اسلامیست دبیجن یعنی دین نه به زانیس به علم نه ناکوکه یعنی اگر دین به راسیونل وره شروع کرن دین به زانیس لهفته یعنی گنجاوه لهفته یعنی لجبو وید به او پوزیتیویزم دبه بکوه ناوا دین جبو کود قریبه بکوه اویا دبیجه وایه دناو کلتورا مایا اسلامی دا دناو اوکه اسلامی دا بهاییزم درکتیه کو ویا کریه بهاییزم نمونه کو وکا یا اوروپا نمونه کو دناو دیواتن اسلامی دا دین دکاره راسیونال به دین دکاره به احلاقه که اتیکه که بر گرانبوها روله که گرانبوها بلیزه و به علم گنجاو به یا فونکسیونال به بیا بحثی که پروپاندا بهاییزمی که از لبر بگویم مروفت کاره برنامه که چکه نخوازم بکویم او که تفرعات به بهاییزمی لی بهاییزم از بجم بایتی علاقت وی خورد یا به او که هیا به زردشتی هیا به او مذهبین کو ناو کردان ده وکا ترادیسیونا یا وکا خواندن دینی یا ترادیسیونال یا هترودوکسال او که لی بهاییزم کارم مروفت کاره بیجه دینه که اکلکتیک یا یونیورسال یا ترادیسیونن یا تشتین راسیونال جی همو دینا جی خریستیانیه جی اسلامیه جی زردشتیه جی بودیزمه جی کنفوچیزمه او دینه که او که yani em bejin eklektik ya ku beri 105 sala mitkarım bejin ali Bahawullah te evkirin peşkıstin alakati ve green be Kurdistan'ı vijeye demek ki duru dereş Bahawullah le Kurdistan'ı edmine le navçayın Kurdistan'ı edmine niziki 2 salon nif u beguman دناو خوندوانی وی شاگرتی وی پیشین ده کرجی اوکن لی ایرو بهایی دینه که یونیورسالن لتمامیه دنیای تورکی وانی گرینک اوکیه لی هیوی گاوه ده دکتر عبدالله جودت لسر بهاییزم گرینگیه که مزنده ده و ویا وک مدل دده نشان کرن کو یعنی اسلامی جی دکارن به وی آوایی راسیونال یعنی راسیونال بونا دین جبو دکتر عبدالله جودت جبو پیشبرنا مدنیتی انشا کرنا مدنیتی پر گرینگه ویا حال خدا یعنی تیزکه مروفت کاره بیا وکا برنامه که وکا اوکه جی بینه ایرو دما کو ام بجن کو پروژه مدرنیزاسیون یا لترکیه یا لایران تکچون خراب بون ام اگر وان به تایبتی سرکه گریدایی به رولا وان پروژه مدرنیست یا لایقتی کو دجی دین اسلام دین باورمند مسلمانتیه به تندی تبر وردگیر به وی گریددن یعنی کو لوراجی لجیه کو پروژه مدرنیته لهمبر دین به وی آوایی خود ده سکناندن و گاوه نکاره ببه او فنومنک سوسیولوژیک بخواه جیواتی یعنی دناو جیواتی دن نکاره جی خواه چکه دین هر دایم هزابیه او که خواه بجینه هیه و چاوا کود مثلا سعید نورسی دا مگو مدید و او که دا دید نقشبندیان ده و او کان ده او دکارن خواه رولا خواه دناو
کۆمەلگە هێدا بلێزن خو وەژینن و لە هەمبەر ئەو رادیکال نێرینە پرۆژەیە مۆدرنیتە یا ئەوروپایە ئەم بێژن دikarin تێک ببن divê warê de dixwazim ji ew kemalîstên ku projeya modernîteya Dr. Abdullah Cevdet ji ya Mustafa Kemal yan ji ya Cumhuriyetê zêdetir weke projeyekî li hember cîvatê yan jî ya Rojavayê weke teqlîda Gerbê dibînin ez dixwazim li vir xeberekê nexweş ji wan re bêjim ku na ya nêrîna Dr. Abdullah Cevdet ji ya Mustafa Kemal zêdetir dijî xelkê nîne dijî xelkê bixwe ya xwecî nîne bilekisê wî bi rola ku dide ji dîn û ji dîn dixwaze ku nêrînekê yan jî rolekî mîsyonekî nû ji bo cîwatê di dema modernîteyê de bilêze ev dide nîşankirin ku ew çi qas girîngiyê dide modela Ewropayê ew qas jî girîngiyê dide kultura ku ew jê tê yani girîngiya kultura ku di saya viya de ew modernîte divê bibe malê cîwatê erê bi vê dixwazim bêjim ku hevcedariya me ya gengeşiya nêrînên Dr. Abdullah Cevdet û bi beramberkirina bi nêrînên Ziya Gölkap û Mustafa Kemal û bi taybetî ew dogmayên esasî ya ku bûn esasên devleta Tirkiye ihtiyaca me ji nîqaşekî debatekî wisa heye divê em vê debatê berdewam bikin hêvîdarim di encama vê debatê de bi nîqaşê de vê ew kesên ku Mustafa Kemal ji xwe re kirine pêxemberê measir medeniyetê û dema ku hineka ew jî zor giring e pir giring e dema ku hineka rexne Kemalizmê dike rexne Cumhuriyetê dike ew dibêjin hûn ne medenînin ne modernin hûn ji ciyên feodalîteyê ji ciyên paştemayînê rexne dikin îrtîcayê rexne dikin li hember disekînin kesê ku modern e divê rola Mustafa Kemal wek rolekî medeniyetî qebûl bike ev ya ji bo karê jeopolîtîk jî ji bo li hember Kurda jî di warên peywendiyên navneteweyî de jî pir li kêr fonksiyonal bikar anîn û me weke ku kar warên kurdiyetiyê weke ku dijî medeniyetê ye dan nîşandan di dema Şêx Seîd de jî wisa bû aniha jî wisa ye lê ya rastî ew e ku ew der medeniyetînin ji ber ku medeniyeta pêşîn veka teorîya pêşîn waye Kurdekê di nav yekîtî bêguman batıllaşma yan ji Gerbzadeyî ji Dr. Abdullah Cevdet dest pê nake ew ji senedê Osmanî ya ku di destpêka sed sala hejdan de ew dikin münaqeşe dikin ka em çawa Osmanî têk diçe dewlet têk diçe em çawa xilas bikin waye em erda ûnda dikin em dewletê vê têk biçe em çawa xilas bikin weka ew nêrînên modernîteyê medeniyetê weka ku bersiv peydakirin cewab peydakirin çawa em dewleta xwe xilas bikin muhefeze bikin derdikeve lê heya Dr. Abdullah Cevdetî du kes wê nêrînê weka teoriyekî sîstem weka têkûz ew nekiriye înşa nekiriye û neparastiye jî bi şermokî parastine bi eskerî de modernîzasyon çêkirine ordiyê de modernîzasyon çêkirine bi têkbirina mîrektiyên Kurda da bi vê argûmentê ku ne em dibin medenî
او کرنه بکار آنینه لی دواره او کدا دواره کو مدنیت مدرنیته آزادی بونا فکرایه آزادی بونا ناسنامه یا کلتورایه یا نتوایه یا عقلیه جارا یکم د وکا سیستم وکا نیرینه که رامانه که سیستماتیک د نیرینه کردک بنابه دکتر عبدالله جودت امپراتوری عثمانی ده اویه جان هاتیه هولی مخابن او کسین کوش خارا گوتنا ام مدنینن و هفدمن çağdaşın modernin ye heri tundun heri başın rastı ev medeniyeti şaş famkırını yani ev medeniyeteki şaşı İroji hatiye holeku ev medeniyeti şaşı modernite çicari bedare zore nakeve عقل هشه جواتکی او بداره زوره خاصنه کو بکن بگمان گلک تشت هنه گوتن لی از بحثا یا مثلا کردی بابتا کردی از بهیلم برنامه که بی یاکو از به مقایسه کرنا به سیاست کردی یا زیاگل کپی به هورا بکم یعنی نوورا نیرین عبدالله جودت بیامن او وگاوه و باشتر جهب و انزلال کرن که نیرین عبدالله جودت در حقا کرده چی بو و یا نیرین او چیه نیرین زیاگل کپ چیه و چاوه هاتن گوهرتن او نیرینانا از لبر دخازم داویه تشتکی بالکش جبرا بکم لی او گریدای به کوارا اجتهادیه براستی اگر از اکادمیسیان گنج با ما آنا حال استانبولی او ابیا وکا پیشنیار جی بلا گنجین ما شخورا بکن قبول بکن من لسر اجتهاد لیکولینه که اکادمیک بکرا yani براستی کوارکی پر بالکشه یعنی متدکی سوسیولوژیک یا خباتکی پر بالکشه پر گرینگه چاوا به کوارکی انتلیکتوالک دکاره مدنیت کاباکه جواتک بگوهرنه سیاست مداران بگوهرنه دنیای بگوهرنه او تشتکی گرینگه او لبر او گوتنا دیگه اشتیاجی چند جرا جرا قدخه دکن ناوین دن بکارتینه لی دیسا و دیگر سر و ناوی اجتهاد جرا پر گرینگه گوتنا اجتهاد عربیه به اسلام دا او که حقوق اسلام دا او که پر گرینگه لی اویا هم دیکارن بیجن کو شروع کرن و دیار کرن پوزیسیون لسر جیانا سوسیال یا انسانا یعنی روزانه دا جبر کو دی اسلام دا او کن قیدین قرآنی هنه شریعتی ازاح کریه و ام بجن فتواین حدیثین حضرت محمد هیا او ده هنک تشتادا وکا دوگمانن وکا پرنسیپن کو یکی باورمندی اسلامی کار جیانا سوسیال بوان ازاح بکه لی دما کو به هر دو پرنسیپان متودان نکاره ازاح بکه باورمند یا انسان اسلام او حقوق او حق دده مروف بخواه مروف باورمند یا مروف که به ریا اجتهاده یعنی به حکمه یعنی به نرخاندنا تا که کسی شخصی یا بخواه دکاری به حکم بده قرار بده بریار بده نیرنی خواه بکه اویا نیرینه که پر گرینگه متوده
کو دکتر عبدالله جودت خواستیه کو جبو ولاتین مسلمانان ده جی انسان را وکا ریا aydınlanmayı وکا ریا روشنبیر بوینا انسانا وکا جسارت کرنا کو تو بخوا دیکاری بی بحضری تو بخوا دیکاری بی بریار بدی تو بخوا بی لسر ویا سکنیه رولکی گرینک لیستیه دوی او که ده اجتهاد و لو ماجی ناوی دکتر عبدالله جودت به تیگه ها اجتهاد مروف دوی هر دایی وکا ناو هفدا او بکه بینه بیراخه ده کوارا اجتهاد تا مثلا تشتین عجب تشتین بالکش تشتین روزانه تشتین گرینگ تین او کرن تین بلاو کرن و بخواه دکتر عبدالله جودت بخواه دی چه وکا او که وکا سوسیولوگی که ناو خلقی دا دمینه و او دی که نیرونی خواه دنویسنه وکا مروف تکاره بجه متودا niteliksel metoda çevayeti yani sosyolojide vakavandı be navavandı. Let işte ki heypevine ki gring be zaro ağay bitsi heyede. Evkede eze ya buxuyunum be xalas bikimiro eğer per sebep paşa eze le binerim go reji havale min evji ezjil var hanaka dibinim. Dikaribin ev bakın. Ev heypevin de ev keda de kuvara işte hatta hatiye ev kirin çap kirin navi heypevin Abdullah Cevdet be zoro ağaya u emzanın ku navi zaro ağa ve ka zaro ağa tiye ev kirin ve ka hemşeriye min eci hatta hinek cihan da cali dayık ve belki ev dikin digehin hep li hun nebejin yani umrevi ve bebe umremin yani diyare nevsaya es uyad benim li dema ku lber cara yekem de kovarida zoro ağa akrin zoro ağa az nizanım orijinal libamın tüneye es tercümeya ku de kovara bire da je ali heval heja li kolineri heja Said Verojva hatiye kirin ez je bikim çava hatiye nivîsandin ez bi vî avayê bikim lê ya rastî ew mesela nav zaro ağaya yan zoro ağaya mirov divê vîya paşê ew bike lê ev ya ji gotinê vî ye yani ji gotinê ji devê ev kê ye tabii tercüme Kurdî ez ev bikim bixwînim ve gavê dibên gotiye sal kîjanê aziran ha ew bikim kîjan salê ha 1912 li 1912 da hatiye kirin ve çaxê gotiye ku 338 salî ye zaroğa yani 338 salî û em zanin ku zaroğa salên sî da têmine 36 bawerim 35 yani hêjî dijî pişre belê ew behsa wî dike çawa lê digeriya çawa wî peyda kiriye bi hefteyan bi rojan xwestiye ku pêra bike nêzîkî sê hefte her çarşem çûye pêra rûniştiye û gelek xeber dane lê ku weka hêpeyvînek kiriye Kurd e divê pêşî weka vîzît kart ev kiriye divê navê wî yê naskirî zoro navê bavê wî Şemseddîn Ağayê Mermendî Mermend hê Bîtisê aileyê meşhûrin aniha nav bajarê de jî hene navê dayîka wê Mîsa Xanima Mermendî dîrok û ciyê ji dayîkbûnê bi hicrê 1191 bejna wî Dirêj û Çavzer e vîlayeta wî Bedlîs qezaya wî Motkan pirs îştihata çawaya dibe dilçûnate cewaba wî xwarina şîranî ji min re baş e 20 pare di şîvê de û 20 pare jî di arayê de dixwim pirs çend zarokên te hene cewab
جنکی 4 زارok جنکی دن 11 زارok چبونه و گاوه یک گچ و دو لاوی من هنه گچک 30 سالیه لاوکی جی 40 سالیه پشتی 318 سالان ایدی جنیتی و میریتی بداوی هات بیجه و گاوه دل هی لی میدان تشتکتنه یعنی سینگی خواه نشانده ده او در دشوت لیبلی سینگی خواه نشانده ده زاروک منی لاوین ده 8 سالی آخوا دمر غمگینی آخواتی نبیره ابکی من او خواهی دکر لسر مرناوی نه مهدر باسمون و گاوه برای که من 9 سالی هیه پشتاوی خوار بویه پرس تو بریا سلطان همه جدایی بوی ما او راسته بله و دمه دولت ما او بو از 12 سالی بوم پادشاه مر عجم هاتن کردستانه پاشه شکستن و وگریان لارزورم نادر پاشا رسول پاشا و بوداک بکهبون و دمه ام بریا بجایی دهاتن استانبوله از به یلکنه یعنی کشتیا بایی ده 24 روزان دهاتم استانبوله از 36 سالی بوم سلطان محمود هبو من 8 دولت یعنی 8 پادشاه دیدن پرس ده خورتانی آخوا چی کار دکر؟ جواب من رنجپری دکر ری و پور من وک برفه سپی ببون بنره پاشه موی سینگ من رش بو پرس تو قد نخواش کتی؟ جواب جارنا بتایی کتمه لی آخر من نخواشی نکشاندیه نخواشیا من 2-3 روش داجم یا مزیده تر پرس کسی که تو وان دبینی و پشت دمک جاره کدن ببینی تو وان ناس بکی جواب ناس ناکم وگاوه من تدید و سبه دیسا تبینیم ناس ناکم لبله گر تو بپیوی جدنگت ناس دکم پرس تو چند ساعتان خواب دکی جواب هر شب 2 ساعتان خواب دکی هیچ ناکوخم و هیچ جیه که من نایشه ده لشکری کریه من 3 سالان لشکری کریه از ده دما سلطان محمود و مجید ده تولی شر آهیشکایی بوم آهیشکا یا تانر akçanı پرس تو بویرا یeni çeriyan dizani buyera yeni çeriyan ez bavarım 1801 de bu böyle tu buyera yeni çeriyan dizani vakaya yeni çeriyan dizanım le min cehennema raş dit kure wiye Yusuf dit Fındıkzade Hacı Ahmet Efendi nazır kumbarxane hebu Kurt İsmail Paşa jî nas dikim ez gelek tiştan dizanim lê eqlê min berê nemaye neticeya muayeneya nabız û bejnaviya berê wiha ye bejnavî mîtroyekî û 108 santimetre ye pişta wî qet xwar nebûye دوروبرê sîngavî mîtroyek û 15 santimetre ye dilê wî di deqeyek de 76 caran lê dide Doktor Abdullah Cevdet doktor e û wan tişta jî ev kiriye yani hem wek sosyolog hem wek doktorê tıbbê nebza wî bi întîzam lê dide pirsên ku moment bûburin pirsên ku me çê kirin û cewabên wî wiha ne pirs 8 car 8 çi qas dike Wallahi ez nizanim ez pere nas nakim ferqa çeyrek û quruşekê nû jî hev nakim dipirsim ji xelkê dipirsim vêgavê tu bijînî niha tu bijînî heye jînepîrek kokumek pîreka min 8 salî ye
me diranê wî muayene kirin, hemû diranê wî yên pêşîn cara sisê ye ku derketine. Ji bersiva pirsa senata te çiyê re dibêje kolberî nivîsandine, hemalî yanî, hemalî ye, rojê 5 an 6 kuruş bi destê min dikevin, lêbelê niha kartûnê ye. Di bersiva pirsa tu dikarî çend odeyan oqeyan programı hilgirî de dibêje 65 an heftê oqeyan li ciyê rast û 5 an 6 oqeyan jî di Hewrazê de dikarim hilgirim. Tu dikarî bar bigihînî heta kê derê? Ez dikarim ji wir û heta topxaneyê bibim. Ez bawerim dema ku dibêje ji wir mumkin e Fatih Cugaloğlu yan Cugaloğlu be ji ber ku qasê ku ez dizanim mala îrşad evî malekî meşhûr ya vê gavê ye û li Cugaloğlu ye. Belê daviyê notekî wisa têbîniyek wisa kiriye, zoro bi bejn û qiyafetê xwe wekî ciwanmêrekî 138 salî ye û jîr e, digel ku bînahiya çavên wî lawaz bûne, zeîf bûye, lêbelê bîhîstina guhê wî bihêztir bûye. Divê li ser vê camerê lêkolînên hîn berfirehtir û deqîq bêne çêkirin ji bo îçtihadê ew qas agahî niha bes e dibêje Dr. Abdullah Cevdet tî. Em jî îro heya vira bes e dibêjin lê babeta pirsa Dr. Abdullah Cevdet li wir nasekine em ê Dr. Abdullah Cevdet ji nû wa aktûel bînin Rojava Kurdan û Rojava Tirkiyeyê ji bo ku em dikarin bi sayavî de bingehên esasên ew tirkiyetiya ku berê 100 sala, berê 120 sala hatine avêtin, em ê ji nû ve şirove bikin gelo çima çêbû. Ew ji aliyê însanan ve hate çêkirin, ew dewleta îro ne daneya Xwedê ye, ne daneya xwezayê ye, hîn însanan hatiye çêkirin, ji aliyê însanan hatiye çêkirin û ji aliyê hîn însanan ve jî wê were guhertin. Belê hevano ez li wir didim sekinandin, waya rejî pêşiya min de daye sekinandin. Lê pirs hebin hevano pirsê acil hûn dikarin bînin ekranê. Mustafa Kemal şagirda Abdullah Cevdet de Mustafa Kemal ji Abdullah Cevdet dibê te çi got û nivîsand min wek te kir. Te çi got û nivîsand min wek te kir. Belê şagird têbiye, belê esasên komelgeha modernîte jê girtiye, jê fêr bûye, rojane takipçiyê şopgerê îçtihadê bûye. Lê ew bi bercevendiya xwe li gor xwe em bêjin wana şirove dike. Bêguman em behsa şiroveyên wî dikin. Nêrînên Dr. Abdullah Cevdet, têzên Dr. Abdullah Cevdet bi rengekî din karin, bi gelek rengan karin bên şirove kirin. Mustafa Kemal jî yek ji wan e ku biya min ne bi serketî ye, ne bi qencî, ne bi rasyonel, ne bi baş ew kiriye, şirove kiriye û ew şiroveya wî îro jî ji aliyê me divê were şirove kirin. Yani divê were dekonstrüksiye kirin. Yani em bêjin, ez nizanim bi Kurdî yani divê bê hilweşandin em bêjin. Bi Tirkî dibêjin yapı bozuma uğratmak. Belê pirsên din henin gelo.
eğer tüneve برنامه و لور بداویته بمینن دخیل و خشیه ده حتی برنامه کدن هیویدارم برنامه دن از قریبم در حقا زیاد الکپتانی بپیون هون هر هبن گلکس باس